Biyag ti tao. Nanang, sa anak ka din nga agtuloy iti kolehiyo. Duan atawon ti napalabas, manipod naggraduara kiti high school. Kunayo idi ang makatawon lang agsardengak, ngam duan atawon ti napalabas, nanang. Pasensya kan, tiyari anak ko. Diyak madesisyonan ti may papan iti dayta abanag. Jay amam ti mangedeng iti dayta. Gapo ta iso ti mangmangged para kada tayo. Kadagiti dua ang kakabsat mo. Kayat ko ti makaadal, nanang. Gusto ti high school na nailampas mo, Chari. Kayat ko kumati makalpas iti kolehiyo, tatang. Saan na masakul dayta? Adula amin. Babae ka. Asawaan da kan tumilaeng. Dinto mga asawa kan ti makamukan ka. Uray di ka agadalain. Tagbalin kan tumit lang a housewife. Tatang. Dagi di kakabsat mo ti pagadalay. Tagpadada lalakay. Isuda ti rumba nga makaadal. Tumulong ka kang agtrabaho. 18 mo. Mabalin mo ti sumbrek iti trabaho iti kastatawon mo. Makatulong kan kada kami. Anya ko maatrabaho, Ben. High school graduate lang ni Chari. Ay nanagado dita. Mabalin na ti sumbrek kas sales lady. Ado ti agsapsapol iti sales lady iji ilay. Kundi uray man nagkatulong. Okay mo ti sweldo ti katulong itan? Siyak lang ang tagsapol iti trabaho, Ben. Tagtalinaod ni Chari dito'y balay. Iso ti kadwa dagiti dua kakabsat na. Dayta ka ti madiken ka, sika lulit. Imbis na makasuro ta anak mo. Saan tapag sinsenyorita mo dito'y balay? Kasano nga ro da makasuro iti trabaho no kasta? Imbis na makatulong kumamit. Ben, No kaya't mo kuyugan kan Charay? Tatulungan ka nga apply. Ado ti mabalin mo pagtrabahuan ni J.L.A. Ti kagpili-pili ti trabaho, ta practical ti biyagitan. Tinapatag, agsweldo ka. Kahit makatulong ka kada kamay. Kas pang subad mo, iti ado arigrig at miken ka, idibasit ka pailaan. Nagbaliwan ni tatang, nanang. Nakaananos iti kanyak. Ngam ita, kaslaawanan patag ko kankwana. Gapo ka dita syuman naklaang. pasensya ka na anak ko. Awan mo't mabalin ko. Masayang anak ngamin iti tawan nga aglabas, nanang. Kaya't kunti agiskwela. Kasano nga rod ti pamayan tangayan ako. Anya ti aramiden ta. Asit gantan ti pudpud no nga amak, nanang. Anya, Isulangan ti amok ang makatulong kanyak. Manipod impas ngaynak. Awan apulos tinaawat ta atulong wano suporta manipod kankwana. Saan ka di? uwan anak ko. Saan pa'y matanala daw ti amin? Sa pulen ta ti amak, nanang. Amok ang nasakit tinakamyo kankwana. Gaputa linipat na tayon anaming pinsan. Ngamlipatan nyo kumanday ta agurayo. Agpakaasi tayo kankwana, nanang. Mapantayo itayan ti amak. Saan ang Chari? Di kan mang namnama iti amam. Tadi na kan pagan ano day chay. Linipat na kan nga anak na. Di mun ikamat ti bagim kan kwa na anak ko. Ngam, adoon na yan ti utang ti amak kadata. Dahito yan ti kanito tapno sulnitan na ti adoan nagkurangan na. Barang matulungan na ka makaadal. Numabalin. Diyak kumakayat nga kita kayo iti amam, anak ko. Please, nanang. Agpakpakaasi kada kayo. Amo kasakit la tinakam yo dayta. Iso adiyo kayat nga agkita kami. Mapantayo ko may ti lugar da. Takayat ko amam mo ti amak. Pangaasi yo, nanang. Sige. Sika ti makaam mo, anak ko. Bareng nagbaliwan jay amam. Sa dino ka di abanda ti balay da ditoy. Jay green ticket na anak ko. Ijay ti balay da. Mala, umay ka, dumanon ta dita. Bareng madaanon ta ti amam dita. Anyat masapol yun ulit. Apay nga da kayo? Dindo,
Iso ni Chari, balasangan ti anak ta. Kumusta kayong tatang? Da kayo gayam ti ama? Stop. Di nakaraopan. Dinto, aging ka dita. Kat di mo Awan pa ka ilapat. nakukun ka, Lolit, ha? Nawatan? Ala, pumano kayo? Tama nga, no sumangputan ti asawa ka na kita anak ko. Pangasim, Lolit, ha? Sardang anak. Nalpasan ti amin ka dita. Anak mo ni Chari Dindo. Nagtawad kan ka ti anak ta. Di mo ipilit dita, Lolit. Pangasim. Di na kong riribukon. Kunak may. Dindo. Jak ni namnama akas di taramidon ti amak nanang. Apay akas chay. Apay adinak maaklon nga anak. Nanang iso ka diya talaga ti pudnong amak. Wan anak ko. Kastoy na iday chay. Idi sakbay anagayan ayat kami. Adda idi nagbalin anubyok sakbay ti amam. Iso asaan akon anasin aw idi nagdena kami iti amam. Ngam idi insikog ka. Saan apat yan ti amam nga iso tinagtaudam. Iso a pinanawan nak idi masikog akon. Anya, Iso a talaga ti amam. Ngam oray anya ti aramidak. Di nakpulos patyan ti amam. Atapon na nga agsarsarak kami pailaang iti ex ko. Iso akas chay. anyan. Nagsakit a panunutan nanang. Ay ayak unay ti sitwasyon ta ita. Ala anak ko, di ka unay aglidlitay. Tada ka asi ti Diyos. Patyak adi nakabaybayan anak ko. Kan ikarik nga aging gat si bibiyakak. Adda aklat ta dito'y para kan ka, anak ko. Iso na laang, taado ti Jack maipaaykan ka. Tamarigrig at hakmat lang amin. Iso nga agan-anos ka pailaang, anak. Ano sa kunti makilabada? Bareng makaurno nga kiti pagkadal kunto. Jak kayat nga agnanayon ti kinamarigrigat ko. Nang runak at kastoy ti kasasaad ko. Awan lang aro din ti patag ko iti agsyuman kanyak. Tinalikodan nakpay ti pudpudno nga amak. Ay ayak ti bagik iti kastoy amang mangag kan makitkita kita. Naimbaglaangan tadati na kamang ipatpatag kanyak. Chari, umay ka pa, tagmerienda ka. Uwan manang Elvie. Agsangsangit ka di, Chari. Saan manang? Di kaglibak. Ala, umay ka, tagmerienda ka pa. Agsarita taman ana imbag, Chari. Di ka kumagbabain kanya. Jak la impagarup nga dagayang pagdaldalanam ita, Chari. Nagrigat gayam ti sina tinaganak na manang Elvie. Ala, agan-anos ka. Itultuloy mo ti panagsingsingpat mo. Tapatyak anapintas to ti masakbayam. Ngamin, madlaw anasingpat kan nagagat ka. Kaya't ko kumaatunuyan ti arapahaap ko nga ore kastoy ti kasasaad ti panagbiag mi manang. Di ka mapukawan itinamnama. Basta aramidam ti rumbang. Kat ni Apo Diyos ti pagkapnam. Ta iso ti mangbayabay ken ka, Chari. Anya, agkatulong ka iti Manila ko naman ako. Nanang. Agsapsapol ka no iti katulong ti ina ni manang Elvie akalugaran tayo iti katulong da. Anya, di umadayo ka, anak ko. Kapilitan ananang. Apay, awan mas drakam at trabaho dito'y ili tayo, anak ko. Tapno di kan umadayo. Awan nga rod nanang. Nutimot pan nakilablabadak. Maminsan mo't la iti makalawas. Tanimot laman ng Elvie ti agpalpalabakan niya. Agpakada ka pa'y nga rod kinitatang mo, anak ko. Katno di nakapalubusan, awan maaramidam.
Agkatulong kay G Manila, kunam? Sika, Chari? Uwan, tatang. Nasingpet ka no ti ina ni Manang LV. Kayat ko ti sweldo ngayong bagana. Malala. Sika, ti importante, agsweldo ka. Ipawit mo to adagos ti sweldo. Kagudwan tula siguro ti ipawit ko kada kayo. Taidulin ko ti kagudwa, tatang. Agurnungak para iti pagadal kunto. Bayamon day ta adal-adal. Nagitilangan adim ti agtuloy nga agadal. Sana bale? Nung makaadal dan to, amo katulungan da kanto intong bumakit kaan. Dagiti duwang adim ti una mapanunutan, Chare. Si kagayam, ti bagbaga ti anak ming agbali na katulungak dito'y balay, balasang ko. Uwan, ma'am. Nana ko nam kanya. Di nakawagan iti ma'am. Ha? Ala, sapay ko mga rot na makaanos ka balasang ko. Sana bale, tasaan mat unay adakkel to'y balay. Saan ka marigatan ngagdalos dito'y? Siyak lang, tiya si kaswam dito'y. Kandag iti dingwan ko dito'y balay. Uwan, nana. Alang arod, aginana ka pa ay, tamo ka na banog ka nagbiyahe, balasang ko. Medyo nabayag matan, ngagpapaay ka, kas babaunad mi, Chari. Ubing ka pa'y. Mabalin mo pa iti ag-eskwela, no kayat mo. Uwan nga rod ko man, nana. Amok makat, akayat mo ti agadal, sanay ha? Uwan, nana. Jak ilibak dayta. Kunak ngagtuloy akto ngam. Jak mo't lama kaurnungan iti pagadal ko. Tatultulungak mo't nagiti doa kakabsat ko para iti panagadal da. Siyak ti mangtulong kan ka. Dagiti kaskan ka ti rumbang atulungan. Tamadlaw nga agragot ka nga agiskwela. Anyat kayat mo a kurso? Kinamaestra ko man, nana. Manipod pa'y ngamin ubingak. Arapaap kung tagbalin a maestra. O sige, balasan ko. Siyak ti makamukan ka. Pagadalan ka, Chari. Agyamanak, nana. Pasig nga ubing nagiti kaadalak. Kaduan kadakwada ti agtawan iti 17. Idin to ta siya, 25 kon. Ngam saan na bale? Saan mat amadlaw? Basbasitak nga mga isuda. Isa kaslay na inaunada ngam siya. Ay, Diyos ko. Agyaman nakta na sing pati nagbalin nga amok. Amok awagas mo daytoy. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Kat agyaman unay kan ka, apo. Hello, tatang? Hello. Apay nga, adi ka matin nagpawit iti kwarta. Ay, pasensya kayong tatang. Jak ngaminan agsusweldo. Anya? Anya pa'y langar ti araramitin di tano, di ka magsusul daw. Nagalikan, tumulong kayo di trabaho di tao eh. Jak pa agawid, tatang. Ay, agsaysayang kalati oras mo dita. Apay, adi na ka susulduan. Nagikat ka, iti trabaho. Saan, tatang? Ay, tapay nga rin, adi na ka swelduan nga. Ay, idaro mo ita. At nakastaya mo. Sige, dapat aramidag. Bye. Ay, pakawanan na kumatyos ko. No nagulbudak ka ni tatang. Amok ngamin aparitan na nga agiskwela. Iso nga ilimod ko pa'y laang ti panagadal ko. Ay, saan nga pampanunot na diyang anak mo, Lolet? Uray di nasusulduan, nagtrabaho lang ta. Anya, apay kanungay. Saan nga rin nga pampanunot? Utuundan sa mutan dyan, anak mo. Ay, awagam, tapagawi damon. Agsay-sayang la iti oras kan aldaw na ijay. Awang pa'y maitultulong na magkadatan. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo, anak ko. Wananang,
Ngam pa nga asiyo Diyo pa ila ibagbagakan ni tatang agad adalak. Ala, namnamaam dayta anak ko. Amo kunti style ni tatang mo, iso asaanan arumbang amaamuan na dayta. Sigurado nga umay nakayawid no maamuan na dayta. Ay, agyaman nanang. Nasingpot ti amok. Iso ti mang tultulong kanya. Ala, agsingsingpot ka nga rod, anak ko. Agad ka. Wananang. Ala, tadamagak tokin ni LV no kaano ama pandita. Taagpaw itak to itinatnatengken prutas. Taitad mo iti amom. Ay na, nagadumot dagituyan a prutas ken nateng nana. Wan, balasang ko. Naimbag lang nga ipasarabom kin ni mamam. Kan pangramanan nyo meten iti mulam eh. Ay kat agyaman angarod nana. Inlasin ko meten tay para kada kayo. Sa bali laeng dayta para kin ni mamam balasang ko. Ala, agyaman nana. Bayadak dagito ay nasaanan balasang ko. Jak pabayadan dayta. Nakasingsingpet kayo nga men. Kastabot ten ja inam. Dakkel ti utang mi anay mbag anakem ken kuana. Gapo iti panang tultulong na iti anak ko. Pakidanon muntukan kuana tinalaos apan agyaman ko. Ala, agluwa kayo meten nana. Luan ni ragsak da ito'y balasang ko. Pakibagam tokin ni mamam analaos ti panagyaman ko. Ala, di kay agsangit nana. Mailuyos no adda makitkitak ngagsangsangit. Ala, tay bagak tokin ni mama dayta. Ayun tayo, badang ko. Bakit? Apay manen aya. Balsag na kisay nga wanan ba yun? Saka ti karkaritin daan? Uray, aduda, saki na kabunan. Ay na, di kan agsubli ijay kasaran na barbartekan. Di na labdan tayo, pakita ka nagi jayan. Dayo, asak diyarin dito. Saan mo nga amamu dagi ijay? Kanagaduda. Di ka agar aramig, Ben. Ay, di na kalabdan. Saka ti mapapabainan. Iso nga, ikakumanay dahil ti pagnakmanda. Ay na, Auntie Lulit. Ingkanawa ni Tata Ben, iti kasaran. Agulgulo. Anya, Ay, karkarito namin dagiti dayo alalaki iti kasaran, nana. Pati dagiti tanod. Ay, nakalabanin nan. anya, misigay tayo nakitaan baraw. Saka natukul sa Anyag napasamakan ka. Pinangurda ti saka natukul sa Ala, grabe mo tinamay andan dita sa akamben. Apay ngamin aya, anyat inaramin mo. Jak amo no kasano ti panagyaman ko kada kayo nana. Gapo iti adoan na itulong yung kanyak. Agyaman ako na iti kinaimbagyo. Oo, di kag sangit, balasang ko. Agragsak kakit di, tamay sakan a maestra. Kat na ipasampayan ti board exam. Nananay kan a maestra, Chari. Ni Elvi nga anak ko ti makamukan ka. Iso ti asit kam. Tapatyak a matulungan na kaday chay. Tapadam a maestra ti anak ko. Agyamanak, nana. Di kay tumalipatan. Agsubatak to iti kinaimbagyo kanyak. Ala, di mon panunutan dayta. Para kan ka ti balikim, Chari. Saan apara kada kami? Ay na, agyamanak takaskan ka tinagbalin nga anak ko. Natudyo ka, nasingpet ka nga anak. Katit lakamo mo ti supapak ti adwa sakripisyo, anak ko. Pasensya akan, tawan man la tinaitultulong ko kan ka. Kaslaawan serbik anaganak kan ka.
Tadi ka matla na tulungan na pulos. Sa bali at tao tinang tulungan ka. Nanang, diyo sawan ti kasta. Nupay awan ti pinansyal nga intulong yo kanyak. Di kay mo't nagsarday anang ipatag kanyak. Itilikodan ti kinaawan patag ko iti agsyuman kanyak. Kanti pudpudno nga amak. Nabuslon a pamatag ti impaayo kanyak, nanang. Patpatgan kayo unay. Ipatpatag ka matunay, anak ko. Oh, aduyan ti kapiyo, tatang. Ay, agyang manak, Chari. Naimbag ka pa eh. Nakaananos ka mga sasikaso kanyak. Ngamdag iti adim, di dak maanusan. Ay, masyanak mo't ngamin iti kasasaad yun. Marigatan kayon amag na. Manipod pinang orda ti sa kayo. Uon ka, Rod. Urad sa rukod ko, marigatan naklakta. Mababay nakin ka, Chari. Gapo iti kinauyong kukon kay di napigsak pa'y. Iswa pakawanan na kumaa. Ay na, awan kanyak day jayan. Lipatan yun, tatang. Nabayagan ang napakawan kayo. May baga oras mo, Chari, anak. Tatang? Uwan, anak ko. Agyamanak. Inawagan takmatlangan iti anak. Pakawanan na kuma, anak. Alala, sumrag kayo. Iti unag ti pagsaritaan tayo, tatang. Api akim mo tong kayo. Naitati may sarason may mayak, anak. At nadagsan na sakit ko. Kahit adan taning tibiyag ko. Sakpay ngay pulang ko tibiyag ko. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kan ka. Sorry, anak. Amo ka siya ti amam. Liniklikak lang amin ti obligasyon ko. Iso ngay bagak ti kasjay. Iso sorry Sapay la ko mata mapakawan na. Chari, anak ko. Ala, lipatan yung tinapalabas, tatang. Tano siyak, linipat kong dayta. Tano lagi pak, agsakit laang ti barukong ko. Nasakit man para kanyak nga anak ti mabaliwala. Ngam pinilit ko nga inawat dayta. Ngamin, jak kayat agi mulay ti sakit tinakam. Kat imbes nga aramidak ti kasta, pinagbalin ko kit di nga inspirasyon dagita. Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Mabait na ko man nagpakita kan ka. Kasta matitinam. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kadag iti nagbasbasolak. Sakbaya matayak. Pakawan anak. Padya kon masulnitan tinagkurangak kan ka, anak ko. Biyag ti tao. Apay ay akas la napatpatagkan ka dagiti barkadam. Ngamda kami iti anak mo, Mark. Anya ka di mananda kita nga ibagbagang bakit. Napanak lang mat iti ayan nakasinsin ko. Tanagawis da. Anya tinagdumaan ti makan ijay kan ditoy? Tanakipangan ka pa'y ijay? Ay na, bakit? Saan kumamat akas ta? Birthday ti kasinsin ko. Nagsasabatan mi matlang day jay nga kakasinsin. Saan kan nga inayaban? Gaputasan ka mat amakipangan no kas jay nga ayaban ta ka. Sa bali pa yung ti mapanunod da. Apay ang nagrigat ka nga maayaban no pandangan. Oho, nagadukat arason mon. Ti kunamkit di, saan kami anapatag iti anak ta? Saan man atilay bagbagang bakit? Maturog talangan. Tado pa'y ti trabaho iti garden inton bigat. Kasta, dayta ti paglaingan. Dayta maturog no ammom nga agong ungeta. Ket, anyang aruti kaya't mong aramidak ngay.
Awan! Papanam. Agawid kami ijay ayan dananang. Rabrabiin. Apay akas taka aya. Awan bibiyang mo. Gaputad dinak matla ibibiyang asawam. Anya. Mark, apay nga yakas lawan da bakit mo dita balayaw? Awan da nanang. Nagawid da di probinsya. Apay, ada parikot yu aya? Awan, napandala nagpasyar. Tamaburing da kanon dito eh. Kastaya. Sige nga ron. Nadamag ko lang ata kaslaman nung aldawan na jak nakita. Kung nakidi no, ada parikot yung agasawa. Awan, nanang. Kumusta ba kahit sukunan kayo ka din? Saan? Jak kayatin di agawid kita. Sikamat. Sige na. Umaya kung dita, tayawid kayo. Manon nga aldaw yu dita ayan dananang. Aging ga adinak patpat yan. Saan kami nga agawid iti anak na? Anyaya te kayat mo bakit? Saan ka amapan makiin-inom iti uray sa dino? Di bakit man? Sa anak mo't ngagbarbar taklaunay ah. Pangpaikat iti bannog ti pampamayak. Ay saan? Nukas ang tumat lang ang tirason mo kanya. O di uray saan kami nga gawawid? Sige man langan bakit? Karik. Sa anak amap-mapan, kadagiti di mo kayat apapanak. Nasayaan. Oh, anya nga rod, sukunan kayon. Sige nga Rod, umaykan. Rumuarak bit bakit ah? Inak mga la iti bagas. Tani, naibusin ti bagas tayo. O sige, ngam ne. Ngam di ka manen agbayag ija istora. Wen, bakit? Ala, mapanak nga rodan. Sikamat gayam dayta, paring Mark. Wen pare, umayak man mga la iti bagas. Adda ka nung amin umay abagyo. Narigatan ti maawanan ti maisahang na pare. Sigurado nga awan to ti magatangan no napigsa ti bagyo. Ay, kat mo na. Talaga may atlat tatay nakasagana ti amin, pare. Wen pare. Nanason, mga lakman iti may sakaban na bagas. Ay nabaraw, awan pa'y jayag deliver. Ay, kasta yan, nana. Wen, naipusanak ngamin iti istak. Iso ang nagpa'y deliverak. Sika ano urayam. Ay, kawan sa. Urayak sa langin. Tani, imayak mo tala dito isturan. Agam asidag nga tan, nana? Wen ko namat jay mawag nga ag-deliver asidag kanon. Sige nga rod, nana. Urayak latan. Ay, kat, no, pag-ururayan, pare. Umay ka pala dito, ita, makitagay ka basit. Ah? Sige lang, pare. Intom na minsan ton. Umay kakit din. Saan kamat ngagbartak? Pag-ururayan, medyo gatangay makunam. Kas kamat lasab sa bali, pare. Sige man langan, pare. Ay na, nakapasuron. Ayan mo, Mark. Apay asaan ka maawagan? Ay, talaga padpadasan nak day ta, Mark. Ha? Makita na. Ibilin ko ti anak ko kininanang. Tainak surutan ni Mark. Sana bali, ta nakaturog mat ni baby. Nanason, mabayag ka di pa sumangpad ya order yo bagas. Ay, wen nga ron baraw. Ay, isuday tan barok. Sige, ingkabangalan iti may sa akaban, ta idiritso nga ikarga ti talukan mo. Wen man nga rod, nana. Mabitla ang urayong pa'y dayto bariyam. Soblyak tulatan, tayo nakpa ikarga ti bagas. Ay na, talaga nga awan matungtong palday ta, Mark Akarina. Nagaramid manan iti pangguraakan ko na. Ay, Ngarot na na, pinakod. Ay, sige, baraw. talaga nga awan panagbaliw mo si ka, Mark. Anay ko, di mo mo't ibaot ti payong kanya ka bakit? Oh, makilam, agat-arak ka. Saan abagas ti gagaram ditoy? No di kat umay aginom iti arak. Inuray ko nga minjela ko ni Nana aso na bagas ta na ibusanda. Kaya sang-sangpet da. Ulpod! Ala, agawin tanta nakababain. At data pa'y mo. Awan tirumbang na ibain ko! Sa anak-anak ka babain, tawan mading aramid ko! Sika tirumbang nga agbain, gapo iti aramid mo! Pag-aayat mo ti umay agis istambay ditoy! Uray amom nga adda anak kan asawam nga agur uray kan ka! Bakit?
Ay, kira pala sang kwaya. Pudno day taimbaga nila kay mo. Inuray mi pa'y asimang pat dagiti lakok abagas. At dayta, nag-deliveran di truck. Makita mo. Ay nanana, saan kayo amakibiyang ditoy? Taapat ti agasawa da itoy. Puray kabagyam ni Mark. Awan karbangan nyo amakibiyang. Nanang, agsina kaming dita anak yo. Na, apa yan? Anyat mapaspasama kan. Basta agsina kamin. Ipanaw kunti anak ko, itamat laang. Ay, mabit madlaang. Ibagayo man kanyak, no anya ti mapaspasamak ka da kayo. Mark, anya ka di ti parikot. Nanang. Oh, makita yo nanang. Saan ang makasumpat? Gaputa mo na nga dabasol na. Balasang ko, mabalin ka ding agtugaw kapay. Agkalma ka baset. Sakan to agsao, tapno maawatak ti mapaspasamak ka da kayo. Ay nananang, no siyak, awanan ipalawag ko. Dayta anak yo, ti kasarita yo. Ha? Ay na, Mark, anak. Apa yun? Awan nanang. Adala basit abanag adimi nagkinawatan. Talagang agsina kamin tatang. Saan ko na kayo ti makisinublan pa ni Mark? Naumakon. Anya aya ti parikutiyaw. Tunggal anda diyo pagkinawatan, nagawid ka dito'y balay. Maumaak iti asawa din na amo ti prioridad na. Maumaak iti asawa at tila mapanagtamtambay ter aramidan na. Imbes ada kami iti anak na ti kabanding na. Ngam saan mat? No kasi ngawan trabaho na. Dagiti barkada na wano kakasinsin na ti pag-aayat na papapanan. Anya, apay akasta ti kinalampay mau. Kanunay mo eday taarason mau. Amo mait, alalaki di asawam. Normal lang, day ta kada kami alalaki. Tinapatag, saan na kaya baybayan ti asawam? Saan na kayo abis-bisinain? Kaya no anya pa'y di ta kina irresponsable. Kasta tinapasamak idi kalman, Carmine. Ay, nagalas ti ugali di ipag mo. Sinong basong batan nakit din, katagpalpalawagak laeng. Jacqueline, pagaro pa kastagayam tararamidan ni ipag ko. Huwag, Carmen. Pabawi ko na ng pilit ka ni pare Mark ang makitagay. Bayat ti panagururay na iti paggatangan na iti bagas. Ado kami ang nakakita iti inaramid na kin ni Mark. Amok anabainan unay ni Mark, gapo iti inaramid ti asawa na. Manipod idi nagawid da naggapo dito eh. Saanan ang matagtagari di kabsat ko? Anya, Ay sus, dahi tati narigat. Lalaki ni Mark. Ay, impaglakit dia. Tama nagtepel. Kahit di na dangran, di bakat na. Ay no, siyak dahil jay. Dinanog kong ti asawat. Anya? Unay matlakit din dahil nga ipag ko. Barang agsublay matlaang ay na nalabas ngamin jay ipag mo, Carmen. Isupay lang tinakita ka kasi ti ugali na. Istrikto launay. Awan delikadesa na. Di na pa'y pulos ibainan mo't ya asawa na. Wan nga rod na ason. Nimot kira ti lumabas di ti balay. Di pa'y tumalyaw ka nakita nakmut itay anak katakder di ti arubayan. Papanam ipag! Di ta balay manang. Nasayaat mo ta nagawid kan. Ape adi mo kadwa ti ka nakak ngay. Imbatik kini tatang. Umayak lamang alay ti kawus mi iti anak ko. Sige. Na, mangala iti kawas na. Anya ti kayat na asawan. Di da kumamot panawan kira. Pangasim. Basta, manjakon. Nakapangedeng akon. Awan ngamin matakderam akarim. Isong agsinatan. Jak bating gagara ti pan nakaladaw ko ang agawid. Agkid-kid daw ako niti pamakawan. Sorry. Awanan, Mark. Naladawan ti amin. Agsinatan. Alaag amin nun akawus mi iti anak ta.
Ket saan kami nga agsubsublipay ditoy? Anya? Awanan. Pinanawan na kung dagiti aginak manang. Nagrabaw arason tinangisinaan na ka. Saan nga umdas arason day jay? Awan ka nung amin mataktak darak akarik manang. Ala, ingkay aywan. Tamangan magpaspasugnod lang. Amangan no kayat na tagpayayo kan ka. Adun adaras nga naramid ko dayta. Ang talaga di na kung pagan ano manang. Di na pa yan kaya ti makisarita kanyak no mabalin. Anya? No talaga di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim Awan kamat mo kan kuan na. Ta saan kayo ang nagkalay sa? Nakababayin kan ka, Kira. Kanayon na kung may lablabaan. Wala, taisupay nga aramidam. Nagagat ka talaga. Nagasatagbalin nga asawam. Ure mat si ka Bricks. Nagasat mat ti agbalinto nga asawam. Tanasingpet ka abaro. Saan ka akas kadagiti dadduma ditang arte? Bulakbol, kan nagado ti bisyo da. Sika kat awan bisyo, ure may sa. Madingamin ti bisyo. Tadadaelan na ti salunat mo, Kira. Apay, awan planom ang mga sawa? Kaya't mo ti agba? Awan mo't mga at kanyak. Siga, no kayat nak. Ala? Dinak man rabakan ni tikas na. Tama nga no mamati ako, Bricks. Saan man? Agpay sa tibag bagak. Kayat na kadi. Ay, uwan Angam si Kangay, kaya't nakadiman. Wana, Nga oray addan anak ko? sana problema dayta. No kasta nga rod, datan. Ay, katuan Sa di natin nagapuan, Kira. Kanayon ka rumbar. Kwa tatang, napan ko inlabaan tinobyo. Ni Bricks, akaaruba tayo. Anya? Brex? Nagaram ayakan ka ni Brex. Tapay anubyaw makungkunam. Katuan, da kamin tatang. Ay, hanyan. Nabitla nagsina kayo ka ni Mark. Nga madadagos ka sukatnan. Saan kami mat anagkasar, tatang? At damat gayang pagsayaatan ti saan mi apa nagkasar kin ni Mark. Tagsina kami matlagayam. Kahit, anyat plano yo ka ni Brex. Agkasar kay nga roden Kitaan to, no kasano, tatang. Agdanatan ka sa kasawa. Maudi pa iti kasar. Tagurnong akpay, Kira. Pinagbalay ko nga minan te ornong ko iti. Isuda iti balay ko ita. Ay, katun agurnong tapay nga rod. Inak to nga rod alaan ti anak ko iti balay. Kandagi ti gargarot mi. Tadito yan ti pagnaidan mi. Ay na, adumanan tinagorder iti pandisal kan daduma pa tinapay ading ko. Nalayan ka ngamin nga agluto manang. Ano sam nga imanihar ti bakery Tani, mangibangon akmanan iti sabali ang negosyo iti ili manang. Anya man na negosyo day tangay. Laundry shop. Mangrugin nga go-operate into no may alawas. No ipalubos ti apo. Wow! Congrats nga ro ading ko. Talaga nga imbawing mo ni agduduma negosyo ti atensyon mo On manang. Tano pang panunutak lat ti panangisukat ni Kira kanyak. Awan tinasayat a pagbanagak. Ta sigurado a depresyon tilak amat. Wana, kasta ti rumbang. Kat sumapul kakit di mutin iti sabali nga asawaam. Dito'y pa'y labalayo ti pagnaidan ti anak ko Apay ngay. Ay, ko nga min tatang. Saan akayat ni Bricks akadwami ti anak ko iya balay na. Anya! Apay ngay. Ay, no kasta may laang sinaamaon. No di na maawat ti anak mau. Sige tatang, agawid akon. Ang mga nusap-sapulan na kun ti asawa.
Umay ka. Anay ko, di mo mas masanti takyag ko. Masaksakit anak, Briggs. Anay ko, Tipunam ka di. ko nga. Kadyak nakita ti kinalailo yung agsarsarita iti dayjay nga Arman. Anay ko, agimimon ka iti angin. Amin lakit din alalaki akasaritak at pagimunam. Ultimo ni uncle kong Andring pagimunam. Pagimunam lakit ti amin idan. Di ka rumrumwar ti balay. Agtalinaid ka lang dito sila. Impadlak ni Briggs ti Rita o ti silid ni. Inala na pa iti cellphone ko. Titawa. Nagngato ti tawa. Kabailak nga ta ti tumpuak iti kasti ka nga to. Makamuditan. Tumpuak ka kitin. Sigurado ang mabayag manen santo agbaaw ti pungtot ni Briggs kanyak. Aday ka. Tumpuak ka kon. Ay na, nabluntoy sa kamanakaw. Anay ko tatang. Inayadan nyo matimangilot. Nagsakit. Ay, awanan pa yung dayjay Brex. Unala no nasing pwede dayjay ataw. Idi lang ang damo na singpot tatang. Ngumidag baybayang. Rimwaran ti pudno nga ugali na. Naimon. Pudno nga wan bisyo na. Talon balay laang ti ayan na. Saan abarkadis na. Ngaman nangimon mat gayam. Nasayat mo tayong pasyar mo ti anak takira. Isojak nagpauit iti allowance na. Dako namin nga umay kami agpasyar iti lugar yo. Saan kami nga agsubli dyan, Mark? Ha? Ket papanan nyo nga rodan? Agsubli kami kan ka. Ha? Pakawanan na ko, Mark. Sinina ako ni Briggs. Takanayon nakakabilan. Gapo iti kinalaing ng agimon. Adayo gayam anasing-singpat ka ngam iso. Manipod nagdanata. Di nakpulos kinabil. Ang kasano na ito yan. Agkasara ko niti mabiit. Anya, Dahita ko mati umay miyawis kada kayo. anya. Biyag ti tao. Adala man ti rabi ngam apay anak kariing kapaylaeng Tomas. Ay, Itay pay anak kaululimag ka. Apay ka dilakay. pampanunutok laeng na iti anak ta, emeng. Manipod na danda amin na ni tinapintas sa panggadan. Imadayunan ka na ta. Lakay. Mangmanggad kas may sa nurse nila Lane, iti adayo a lugar. Ni Matreste, may san asiman. Ni Mat Andraw, may samot ten a maestraw. Ngam adayo mat la a lugar ti pagtrabahuan na. Ay, Tomas. Mailiw akong kanakwada. Napatag kanyak na kita anak ta, bakit? Maawatan ka, Tomas. Ngam di ka unay agpampanunot. Makapadakas ken ka dayta. Nang runa katagpuy-puyat ka. Malagip ko lang matidaa. Nagbunga na kita adon arigat ta nagtalon kan nagbangkag. Kat ita, agpapadadan nga daan iti natalged a panggadaan. So na lang, tandada amin iti adayaw. Nagsapakan amapan ni Jay Talon, Tomas. Nariwot pa'y laeng. Wan bakit? May mayat mo't lang ti masapa ama pa nagtrabaho iti talon. Ta saan una yan napudot. Agar mo sar ka pa'y nga rod sakbay amapan ka agtrabaho. Narigat ti mabisinan. Alaman nga rod bakit? Mangisagana kay ti pagar mo sarak. Tay nakmot isagana na iti usarak iti taltalon. Ay, mabiit man laeng, Tomas. Apay bakit? Apay adi mo ibagbaga kanyak nga dagayam sugat iti gurong mao. Ha? Ay, awan na ito bakit? Diyak nga rod di kaskaso. Isa ko nimbagbagakin ka. Di mon ituloy ti mapanijay talon. Agasampay nga umuna day ta sugat mao.
Saan ko maanatangkan ti ulom? Kabaalak ti mapanigitalon. Amumay tanay ti lang ti amok apagsapulan. Ngam Tomas, Aginggat kabaalak pa ti agtalon, agtalon naklata. Napigsapay mo ti bagay. Di mo na tanikaskasaw ti sugat iti gurong kau bakay. ay na, agyaman ak ta imawag ka res ti anak ko. Mailiw kamin ka ni tatang yo, gaputa na bayag asaan ka nga imawag. Pasensya kayo, no ito lang imawag ak nanay. Makumikumag kami ni ti trabaho di ti barko. Oh, kumusta kayong ka ni tatay? Babaan iti kasi ti Diyos. Nasayaat kami ka ni tatang yo. Nasaya at nga rin na. Uwing gayam. Isong imawag ak, tanapatag ti baga ka na kayo. Anya dahi tariste. Na ikanak iti vacation leave. Kat inton o may alawas, agawin at ita lugar tayo, tapno agbakasyon na. Ay na, maragsakan ak iti dayta nga imbagam, anak ko. Nabayag mo't asaan da ka nakita. Kung kaya na na, sumarsarong ka di matlang na dito akakapsat ko kada kayo, di tabalay? Sagpaminsan da sumarong karkada kami kanitatang yo. Makumikom da mo't iti trabaho da. Kasta ka di. Wen anak ko. Maawatan mi matkit di ida, tanarigat mo't apanawan dalatan ti trabaho da. Sa bagay, Di mo baybayan ti salunat mo di tabarko nga ayan mo, anak. Agan-anad ka kanayon. asinaw jay kinasaritam itay iti cellphone bakay. Ni Resti lakay. Impakaam mo na nga agbakasyon into no may alawas dito'y lugar tayo. Ay kat nasayaat nga ron ano kasta. Nagiti nga tayo nga dua pa nga anak ta. Agbakasyon na nga tamay. Yak amo Awan pa hindi magbagana. Nay, adamat lugan ang nagsardang iti bataw. Asino nga ilay tadimtag. Inkaman kitaan ni tatawa. Wan lakay. Ni Andro nga anak ta ti dimtang lakay. Ay katlok ta madagos tiri daw. Darasam. Nagadon na grocery ti kinatang mau. Para kada kami kananang iyaw andraw. Uwing tatang, para kada kayo kaninanang dayta. Ay na, imbag ka pa itamay gatangan na kami iti kanan mi kanitatang yaw Andro anak ko. Saan ak... Iming. Di mo nituloy ti kayat mo ngay baga. Apay ka dinanang? Anya ko matibagayo. Kwa? Ay, nailawan kumutan. Anya nga min dayta ay, ha? Manipod nga min nagtrabaho akasima ni Reste. San pa'y anak kay tud kada kami iti paggatang mi ko maiti kanan mi kanitatang yo. Anya? Pudno ka di dayta, tatang? Pudnaw, andraw anak ka. Kastamat mi lalay na kamsat yaw. Saan pa yun ngay mawawag? Kasta gayam. Saan kami matkit di ngagdaw-dawat, ha? No, ada may tenda, agyaman kami launay. No, awan, mawatan may. Kabalak pa'y matlat ang talaw, tapno ada igatang may, iti kanan may kaninanang iyaw. Nakaturugan ni tatang, nanang. Nadlaw ko ti dakkel asugat iti gurong na. Impa-check up yo ka din? Di na kayat nga ipa-check up. Agimbag tulat ta kanon. Anya? Amangan no ma-infection ti sugat na. Nangrunakit mapapaniti taltalon. Ay na anak ko, sa anak nagkurang iti pamagbaga kinitatang yaw. Ngam ipilit na lata mo ti kayat na. Ha? Adun ti saksakitan ni tatang yaw. Pasaray maulaw, kan agkapsot ti panagkita na. Anya? Wen Andro anak ko. Uray no adan sakit amarikrik na. Mapanlatag trabaho iti talon. Inak ipa-check up ni tatang iton bigat. Sana bale, tabakasyon pa'y mutla ti eskwela ita. Agtali na edak pa'y dito'y balay, Asinong di kinasaritam iti cellphone nanang? Nagbiit kayo mata nagsarita? Nilalay na kabsat yo anak. Agsangsangit nga imawag. Apay nga agsangsangit? Di namat ibaga kanyak ti parikot na. Tilaang na ibaga na, agawid ka nun dito'y balay.
Anya? Nalabit nga da nadagsan aparikot ti kabsatyo. Isu nga agawi dan dito'y balay. Di nagpagdanagan, Andrew anak ko. Gagangay lang nga sakit ti marikriknak. Ulaw kan panagkapsut lang ti panagkita ti marikriknak. Tatang, Sana na masapul nga ipa-check up nak iti doktor. Sayang lang ti gastusa may ti panagpa-check up ka. sigurado kayo, tatang? Huwin, anak ko, masiguradok na ita. Awan na dagsin na sakit ka. Iso at ikaw na yung dandanag. Masikog ka, Simbang Pet. Lalin, anak ko. Pakawanendak, no inlimad ko ti amin kada kayo, nanang. So dilo tayan ti lalaki ang nakasikukin ka, lalay. Diyak amo, tatang. Anya? Apay di mo amo, no sa dino tayan ti lalaki ang nakasikukin ka. Sung batam ti amam, lalain. Asinaw day ta lalaki. Katrabaho ka nurse iti pagpapayak ng ospital, nanang. Tatang. Anya? Linuko na klang day di alalaki. Adaan mat gaya man iti asawa. Kalpasan ang maamuan na masikuka. Kalaat ang nag-resign iti ospital. Katsaanan ang nagpakpakita pa'y kanya. Anya? Gapo iti dayta na pasamak. Nagikatak matan iti ospital. Gapo tamabain na, tatang. Una yan day to'y anapasabakin ka, anak ko. Uli tagtakid daw iti pamakawan ka na kayo, nanang. Tatang. Sapay la kung mata mapakawan da. Kumusta kayo, tatang? Si Mangpet ka na, Barta, Kriste. Apay may salang abag ti imot mo ang nagawin. Di yulap na ni gaskaso ti bag ko ang nagawin. Tinapatag, nakaawid ako dito balay. Di kay ka di maragsakan. Mas lawak lang, anak ko. Awan rin pa pagsindawan niyo. Yung baka mukmat kanina na nagawid ako. Saan ka di? Kahit kung tagina na. Kahit kung ti maturog. Agbarbartag ka dilat tantiar aramidam reste. Anya ka di ti mapaspasamakin ka. Kaya't ko ang makasarita ni tatang nanang. Apay akayat mo ang makasarita ti amam. Basta, napatag, tibagakin ko na. Mabalin mo mat nga ibaga kanyak no anyaman ti ibagam ken tatang yo. Saan ka na nalawa, di talunan ni tatang adaga? Apay ti daga. Ilago na yun, di daga talunan ni tatang nanang. Anya. Amom ka di ti sasawam reste. Anya ti rason, apay akayat mo nga ilako ti talon tayo. Tapno madan tayo ti kwarta. Ti kayat ko asawan, kayat ko ngalan ti bingay ko. Anya bingay mo asasawam reste. Kayat ko nga alaan ti tawidag kada kayo. Si Mangpet na naggapo iti barko ni Reste nga awan urnong na. Mas daawak nga rod. Tapay nga awan urnong na si Mangpet. Nangipanan na nga iti sweldo na nagtrabaho iti barko. Ay na, anya ka din ti mapaspasamak ka na tayo. Nasikugan na balasang nilalay. Si Mangpet mo't ni Reste nga awan urnong na. Kan agbarbar teklatan ti aramiden na. Nilangan andraw ti limpyo kadakwada. Lakay. Jak umanugot iti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti nga kaisuna adaga at talunag. Makakayat mo nga ilako ti daga taltalunan ni tatang, Resti. Amumat ang napatag ka ni tatang ti panagtalon. Kasapulak ti kwarta. Iso kayat ko na mailako ti daga taltalunan ni tatang Manong Andro. Mabit man lang, Resti. Nangipa namin ti urnong mo nagtrabaho iti barko. Ha? Kwa? Sumungbat ka. Nangipa namin ti urnong mo nagtrabaho iti barko. Impaabak ko amin iti sugal. Anya? Nagsugsugal ka kabayatan ti kaadam iti barko? Wan,
Kat sing-singirang dakpayan na iti nakautangak. Anya. Nakas ti mapasama kanya. Nagyak mabayadan na iti utang ko. Iso akayat kon nga ilako di talon tayo. Di mo ipilit ti kayat mo mapasama, Kriste. Napatag kanyak di talon. Iso adyak kayat nga ilakaw. Kasapulat ti kwarta tatang. Mas ka nang bayadak na iti nakautangak. Ulitag nga ibaga. Diyak kayat nga ilakaw di talon ka. No kasta nga ron? Isubliyo amin kanyak na iti kwartaan ay tulong ko ka na kayo. Hanya, no di da kayat atulungan. Isubliyo amin kanyak na iti kwartang intid ko. Manong Resti, pang-aasim tagi mo bugkawan ni tatang. Ay lalay na, di ka makibiyang iti saritaan mi ka ni tatang. Umatayo ka. Respetuem kumamit ni tatang, Manong Resti. Di mo Di ka makibiyang ko naklaro din. Hoston, di mo ituron ti kapsat mo, Reste. Pang-asim! Ayan ni Resti, nanang. Pag-asim, Andro. Di mo tutupan ti kabsat mo. Jack magustuhan ti naramin na kadatatang kanlalin. Aglablabusan ti onan bain. Andro, Saan na nasayate aramidin na? Nas ka na makasaritak itinalapat day ta Resti. At nakalagayan dito yung agininom. Tinanog na, manong Andro. Di man ulitan ti naramid mo kanyalalin. Kastamatan ka ni tatang. Ha? Nagturad ka amang isidir nga dana itulong mo kadakwada. Nga uray awan mo't inintid mo. Ha? Tanangan ti panagsasaw ma. Tanod dada ka sa mapasamak kadatatang kananang. Agpinasin siya talangan. hanya ka din ti mapaspasamak iti pamilya at tayo lakay. Nila ang Reste, agar aramin iti sana nasaya at iti pamilya tayo. Kapu amin na ito iti bisyo kan panagsugal na. Nariribok matan ti amin. Lakay, Sak namnamay na dumtang ti kastya panumok iti biyag tayo bakit. Pinadakkel kan pinagadal tamat iday tinasayaan. Ngam kastya lang tinagtungpalan ti amin. Diyos ko. Jakmat kaya dapat ganti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti kakaisuna adaga at altalunag. Saan lagayam ang nakautang iti dakkel agatan ni Resti, tatang? Nagaramat pa iti maiparit nga agas. Ket saan mo na makasubli pa iti barko a pagtrab-trabahon na. Aniyang. Nagbakasyon ti maysa kadag iti katrabahon na iti barko at agakabangibang nga ili. Iso tinakaamuak iti dayta. Kasta. Naigumon iti daka sa bisyo ni Resti. Iso ang nadadal mo tibiyag na. Isardeng mo ti panagin inom mo iti arak, Resti anak ko. Awan ti nasayat nga ibunga dayta. Nanang. Kita man ti langam. Nakakutkutong kan. Nabaybay amon ti salunat mo. Nasakit tinakam ko naman. Naman niya matang tinapasama ka na iti barako. May sak asiman nga walang trabaho. Resti, Sabay payandak nga gininom na lang. Ba ito yung tinagsak ko. si kamot laang tinang dadaol iti biyag mo, anak ko. Nasursurom tinagsugal, ken nagaramat iti may parit nga agas. Nanang. Agbalbaliw kan, anak ko. Awan tinasaya at amay tulong ken ka tinalabas, apa naging inom mo iti arak. Panunutam kit di ti masakbayam. Mapupukaw di kwarta iti wallet ko. Bakit? Anya, sino ko matinangala? Italaay nga mapasamak ti kastoy. Nilakit di Reste, tinangalay ti kwarta. Awanan sa balip ay. Anya, Ayan ni Reste. diyak mo, nagmalmalamot nga awan dito'y balay. Yak magustuhan na ito yung inaramin na. Isulakit na itinangalay ti kwarta iti wallet ka. Si kakaliti ka text ko itay pare. Kung pare, ni Mario. Oh, oh, at iti bayad ko iti agas ko pare. Agyaman na pare.
At timutin ti agas mo. Ha? Tigag tigday ti dagas. Pulis? Sumurot ka kada kami. Magpakpakasyak tatang. Nanang, Manong Andro, tulungan na makarwar di ti pagbaludan. Diyak kaya ti mabalod. Ladingitan mi resti. Saan da ka matulungan? Natiliwan ka iti maiparit nga agas. Katrumbeng lang nga maipalot ka. Manong Andro, dinadael mo ti biyag mo reste anak ko. Saan kami matanagkurang iti pamagbagakin ka? Maramin mo pa yan kagtakaw, tapno lang igatang mo iti maiparit nga agas. Tatang, Diyak kaya't makita ka dito'y pagbaludan, anak ko. Nasken abayadam dito'y pagbaludan tinagbasulam. Agbalin ko maaleksyon kan ka tinapasamak. Agsingsingpet ka dito'y pagbaludan, anak ko. wala na. Pagbabawi akong ti amin. Pagkawanan dag. Sana ka nagbalin sayat nga anak. Naglablabesak. Diyak init kan patig dagiti ado arigat yung kanya. Pinatpadal dak. Ita kastilang tinagtong pala. Isa pagbabawyak ti amin. Kat ulitig tagkin daw iti pamakawan ka na kayo kapamilya. Napakawan na ka nanak ko. Ulitig mo ngay bagakan ka. Agsingsingput ka. Kan pagbabawayam aminin nagiti basol mo anak ko. Biyag ti tao. Agurder ka pa iti ara kayo naman ta pare natin. Kahit pa pa iti uminom. Sigurado ka ba ilang pa iti uminom, pare Rigor? Masigurado ko dito pare natin. Kahit ko lang amin ti maliliwa. Kasi kahit ko tagrunak iti arak. Ita lang aramidam dito ya, pare. Saan nga sigurd ngagbarbartag kahit? Pare, mabalin nga ibagam di makagapon, mapay nga agbarbartag kahit Okay. Diya kahit naglilibad kan ka, kaputo na singat na nga kayo. Ibaga akong ti makagapo. Diya akong ay ayatan ni Maris nga sawak. Anya? Puno tinangid mo pare. Diya akong ay ayatan ti asawak. Kahit kung ti makisira ken ko na. Agpanunot ka na imbag, pare. Masigog ti asawam. Ita, panggap mo nga isina. Tsaka mo, nuwabaya kilata nagbaliw ti riknak ng ko na. Awan kan ko na ti ugali asap sa pulag ti may sa babae. Anya? Anta pa nagbapawik ang asawa ken ko na. Takkel ti pa nagbapawik. Dahil sa akit din tilimbong ti panunot mo, pare. Ita ba ti pa nagbabawi, mamasikugan ti asawam? Pare, Agpanunot ka na imbag, pare. Sana na saya ti panggap mo mangisina iti asawam. Parbangon ng asumangpat ka, Rigor. Masansanan nga aramidam dayta. di mo lang tanikas sa kaso ter aramidak Maris. Mapana ko niti silit, kaya't kong ti maturok. Mabit lang ang Rigor. Kayat kong agsarita ta itinalapat. Indon bigatan ti panagsarita ta. Makaturturog ako. Adda ka di parikot ka data. Iso akas tayo. Tinunak mo at ngayon bigatan ti panagsarita ta. Kaya't kong ti maturog. Masansanan ti panagbartak ni Rigor. Kan mariknak alim mamiis pa yan ti panakilangan na kanya. Apay nga taakil lang at ti panagbaliw tirik na kanya ti asawa. Apay asing lang tinagawid iti balay, Rigor. Apay adi mo kakuyog ni Maris nga asawam. Kaya't ko latiyag may sa papa. Isadya ko nin kuyog ni Maris. Ket? Amo ka diti asawa manakluwas ka dito syudad. Saan papa? Diyak nagpakarakin ko na. Anya? Kasano no sa pulid na ka?
Kensa na rin ba nga panawam ti asawam? Nagrunakit masikugan. Kabaalan ng tibagina. Sana na masapol pa yakan mo iti unag tibalay. Mabit man lang, Rigor. Matikawa kiti bagbagam. At ka di saan nyo nagkinaawatan ken ni Maris. Sana kung nagpalpalikaw pa'y papa. Jakon ay ayatan ni Maris. Anya? Pudno papa. Jakon ay ayatan. Awalan panagayat ko kinkwana. Jak matamo no apay akila at ti panagbalik tiriknak kinkwana. Kasla asilangan ti marikiriknak para kinkwana. May saka ama Agrigor. Di mo amo ti sasawam. Amok ti sasawag papa. Ibagayon ti kayat yung ibaga kanyak. Basta nagbaliwan ti panagayat ko kanya Maris. Mawata kita no apay akila ti panagbaliw tirik na ti asawam, pare Rigor. Ha? Tika di babaya kakuyog mo itay ti makagapo? No apay akayat mo ti makisina ka ni Maris? Nakitam nga sa bali ababaya kakuyog ko itay pare. Wen, nakita kayo iti may sa restaurant. Saan laday ta? Nakita ti panaginagak yo. Idi agpakadakan nga umadayo. Anya? Luklukom ti asawan pare. Sana nasayaday tangar aramidam. Pare, imbagak mo tinadya ay ayatan ni Maris. Naibaw ingan iti sa bali ababaya iti panagayat ko. Iso din akong babalawan pare. Talaga saan kun nga ay ayatan ti asawak. Makalawas asaan ka nagawid dito'y balay, Rigor. Nagdandana ka. Gaputadyak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, nung jak nagpakarakan ka. Kan ingagarak nga nito ti cellphone ko. Anya, Kan sana na masapol pa yung ilawlawag ko ken kati amin. No apaya sa anak ang nagawi dito balay. asawa na, Rigor. Rumbang lang ang kumaamaamak no sa dino ti pampamanam. Apay ang nagbaliw kamatan kanyak. Anya ti rason. Saan kamat at sigod akasta? Pakawanan na. Ngam saan kan nga ay ayatan. Anya, Natatik pa iso. Saan kan nga ay ayatan. Awanan mariknak a panagayat kan ka. di mo kumasawan ti kasta, Rigor. Inkalay sa anak. Nagkari ka asyak laang ti ayatam. Wen, nagkariak nagpaiso. Ngam babawi kung day ta akari. Naamiris ko, asaan kagayam nga ay ayatan. Anya, Ala ako nagiti kagawaak. Kat pumanaw ako niti panay. pang-asim, Rigor. Di ka pumanaw. Ay ayatan ka. Di naklatdan, Maris. Nakapangedeng ako. Kaya't kung ti makisinakin ka. Kasta ka dilatan. Panawan naklatan, ajak pa'y amuno anya at talaga ti rason. Anda ka din sa bali a babae itibiyag mo. Wen, addan kasukat mo di pusok. Diyos, Iso tinakarit naak itinapudno nga ayat. Saan kat asika? Talaga dadalan ti limbong ti panunot mo, Rigor. Apay nga inyawid mo dito'y balay ti babaim. Nagsina akon ka ni Maris, papa. Pinutod kon anamin pinsan ti relasyon mi kas agasawa. Anya? Nigayam jingki ti kayat ko. Iso, tinakarik naak itinagpaidu mga ayat. Adaken ko na ti galad ti may sa babae asap sa pulag. Diyak kanunungan ti naramid mo. Nakakaasi lang ni Maris a pinanawam. Nagrunak at masikog. Diyak mo't pagtalikodan ti anak ko nga day ti saklolo na. Siya amin ti agastos iti panagpas ngayon na. Anya? Nagsaritaan min day ta abanag papa. Amin to akasapulan ti anak ko, ipaay ko. Sa anak to nga agkurang iti agbalin nga anak ko kanya Maris. nanang, Maris, anak ko. Sikamot gayam. Kanapay nga daimot mo adakal abag. Pastragan na kumapay, nanang. Ala, sumrag ka, anak ko. Langampay tinabambannog. Ay mabitla ang tayalaan ka iti kanam.
Sana, nanang. Sa anak pa'y amabisin. Ha? Awan matlat ganas ko ang mga nanang. Ay, sus. Apay anak ko. Adda ka di parikot yung agasawa. Nanang, Ne, apay nga agluwa ka mutan, Maris, anak ko. pinanawan na ko ni Rigor. Nanang, Anya, nakidanan iti sa bali a babae. Pinanawan na ko na namin pinsan. Nagsakit da ito'y nga inaramid kanyak ni Rigor, nanang. Nagdagsan iti baro. Mapana kay Jay Beauty Salon, honey. Agawid ak tumatla nga dagos, kalpasan amariban ti buok ko. Okay. Si kalata ti makaamo, Jinky, honey. Sana kun nga agbayag, honey. Bye. Masansana rumwar ni Jinky, Rigor. Sa dino ti papapanan na. Mapan ka no iti beauty salon, papa. Mapan lag pariban. Diya kurso na dati pa nagkawkawas na. Nagkiting dagiti isusuot na. Papa, Kurang na lang na... Diya kaya tabaliksan. Basta diya kaya ti pa nagkawkawas na. Ayan ti babaunan, papa. Apay asap sa pulam ti babawanan. Agpay saganak iti kanak. Mabisina. Kabalam mo ti mga isagana iti kanem. Sana na masapul pa'y nga isagana ti babaunan. Anya? Saan ka, senyorita, iti daytoy abalay tapno aramidem ti kayat mo? Numabisin ka, agluto ka iti kanem. Okay. Di ka nga rudan agungat, papa. Madadaan lang ti kinataer mo no agungat ka. Aniya. Amom, sanak ngagpilpili iti lalaki. Uray lakay, basta gwapo, kayat ko. Aniya. No kayat mo, iluton kamatan iti kanam. Nalaingak nga agluto. Siguradong amagustuhan, papa. Iti da ito'y gaya maklab. Tinakamamuam ko ni Jinky, pare. wan pare. Apay umisim ka. Anda ka di makapaisam iti imbagak. Naku na iti kanya, akas ka ni Jinky ti kayat mo iti maysa babae. Anda ken kuana ti galad ti maysa babae kayat mo. Ha? Pare, sapay la ko ma, tasana masayar direk na iti ibagak, ha? Ang may sagaya mamanala iti club, tinangisukatam ko ni Maris nga asawa. Ha? Panag ko na mga ta, agbalin to naragsak ti pamilyam. Ken nagnanayon nga ta, ti ayan-ayat yo. Ano ti kayat mo asawan, pare? Agamiris ka pare. Amang ano nakaulaapanan ti limbong ti panunot mo. Wen, napintas ni Jinky. Hanggang, kastoy mat aklase ti pagsapulan na. Pare, Masiguradong nga ta, si ka lang ti lalaki iti biyag ni Jinky. Agpanunot ka na imbag, pare Rigor. Dakelan ti tiyan mo, Maris, anak ko. Dandan ika nagpasngay. Wala nang. Nakakaasin to lang ti anak ko. Gaputawan ti mabangunan ng ama. Maris, Diyak to baybayan ti anak ko, nanang. Ingkari kun day ta iti bagit. Diyakon namnamaan pa'y titulong nga aggapukin ni Rigor. anak ko. Diyak to awatan dagiti itulong na iti anak ko. Kabailak abyagan nga agmay sa ti anak ko, nanang. Maris, anak ko. Inaklon kumatan anamin pinsan ti panagsinami kini Rigor. Diyak ipilit ti bagit kan ko na. Inalilaw naklang. Maris, Aramidak ti amin amang padakkel iti anak ko, nanang. ay na. Lalaki itimpas ngay mo, Maris, anak ko.
Siyak samot ti karuprupa na. Saan kat asik ka? Sika talaga nanang. Joke, joke, joke. Ay na, maragsakan aklaeng. Gaputatan apukok. Ay na, naglukmag nga ubing. Wana nang. Ala, di ka pa'y unay aggaraw, anak ko. Makapadakas kan ka. Siyak pa'y lati makaamaw iti apo ko. Panagkunak, nagpasngayan ni Maris. Di mo ka di mapansarungkaran iti balayda? Saan man, Papa? Nagkariak hindi ka ni Maris asak ti makaamo iti amin nagastusan na iti anak ko. Agluwasak iti kabita na panawin, Papa. Kaya't kumot na makita ti anak ko. Kasanugaya mo di pinanawan yung abalayo ka ni Maris. Impaabang ko niti sa bali ataw. Jakmat la kayatan ti agnag iti dadya abalay. Anya? Ngala, jak pala kayat pagsaritaan na ita, Papa. Romarak, inaksukunan ni Jinky iti pagtrabahuan na. Nakapilas ka matrigor? Sa dino ti papanam? Kwa? Mapanak iti balaydan natan. Adala pagsaritaan mi. Di na ka di ikuyog iti balayda natan? Ha? Oh, apay adi ka makasumbat. Di na ka di ikuyog ko na? Ay, pasensya kan, Jinky. Adala na pati pagsaritaan di kaninatan. Ulbod ka, Rigor! Ha? Di nakman alilawan? Saan aninatan timapan mo sarakan no di ka ti ex-wife mo? Anya? Bidtot ka di ti atap ko amapan mo sarakan ti ex-wife mo, Rigor? Okay. Jakon paglibakan na ita, Jinky. Kilang anak ko kinkwana ti kayat ko ang makita. No ipilit mo ti Romuar, di naktumatan makita, Rigor. Anya? Agpili ka. Pumanaw ka? Wano siyak ti pumanaw kat di naktumatan makita. Jinky. Sa anak amang rabrabak, Rigor. Talaga apanawan ka no ipilit mo ti kayat mo. Tandaan am dayta. Anya launay tinakitam ka ni Jinky, tapas pasurot kamitlatan iti kayat na Rigor. Ay ayatak ni Jinky, Papa. Jak kayat amapukaw ko iti biyag ko. Anya? Addan tula taguntawa ya makitak ti anak ko kani Maris. Magagaranak mo na makakita iti anak ko. No talaga kayat mo makita ti anak mo, ipamuspusam. Di ka pa iturayan ka ni Jinky. Papa, Napatag mo't lagayam kan ka ti anak mo. Ngem apay asininam ni Maris. Insukat mo iti may saman nala iti club. mabalin ka di Papa. Saan tayo napagsaritaan na iti abanag? Lakaya kon Rigor. Kaya't kumata makita ti apo ko ni Maris. Kailiw kumati maadaan iti apo ko. Papa, No saan ka kumaamaag, naurnos lata kumati pamilyam. Ubag pa'y kumaitan ti apo ko. Nagaddayo ti na kay turungan ti matang mo, Papa. Adalakit di pagparpari ko ta. Anya ti aramid dito'y silid ko. Apaya... Di kan agsaupay. Nakitak ngamin anak kalukat ti ridaw mo. Iso si marikaklatan. Kaniya... Madlaw analiday ka. Kayat mo, taponasek ti liday mo. Anya... Kabailak nga ipaiday ta. Kasukat ti adto a kwartam. Pumanaw ka, balangkantis sa babae. Anya? Inawagan nak iti balang kantis. Pumanaw ka dito'y silid ko. Anya ti mapaspasamakan ka. Ang kupit ti barukong ko. Gatanak. Gangasa. Natumban ti lakay. Anya ti aramidag.